uyezwa ukuthi bathi kodwa umuntu uyasiduduza abasalwane babo njengoba sila hayi ngoba singalinyazwanga njengoba sila sibe kanje hayi ngoba ubuhlungu singazwisanga abantu kodwa uma umoya ongcwele mafika uyasiduduza siqhubeke sikholwe abantu babone sidumisa uNkulunkulu engazathi akwenzeki lutho kanti inkinga umoya ongcwele uyasiduduza ekulimaleni kwethu ngoba umuntu engakho noma ushonelwe abantu mabakhuluma kuvela kube ngathi awubezwa ukuthi bathini kodwa masafikile umoya ongcwele uyakududuza kubolishe athi it's not over, it's not over, it's not over. The Holy Spirit iwona losimisayo uyasiduduza athi uSathane kunini okholwa ngithi umsebenzi awuthola umoya ongcwele avela kutshela athi no wait your order is coming. Your order is coming. uSathane uyathanda ukuletha ama-discouragement kubazalwane. Lento i-discouragement iza ngoSathane. Wonke amazwi akwenza ukuthi ugive up kusuke kuyizwi lesitha. Mhlawumbe omunye uzokubuza ukuthi umpostoli uzwa kanjani ukuthi uNkulunkulu lo khulumela noma izwi likaSathane. Uyabona uNkulunkulu makakhuluma akaphambani nezwi lakhe. And uSathane unama voices amaningi. Aletha i-discouragement empilweni yakho.